wat ek nou op het. Op my goal. So dat maak jy alles alleen. Het jy al die kers en koppies gaan doen? Ja, ek het Golden Fairy Tale, ek het. Ek kan nie nog iets meer gekry. Ja, ek het Golden Fairy Tale. Ek is dood ernstig. Hallo Vicky. Ek gaan nie môre nog rank nie. Vandag moet ek klaar maak. Al krijg dit my, wat is het? Ek het die trein op my goal ook. As ek hom kry, is ek piekfijn. En dan vat TikTok vat ek nog geld af. Ja, Jandre, is die Galaxy en op die goal en die trein. Ja. Hallo Susan, goeiemiddag. Rond. Hallo Millie. Wiltemer. Middag Susan, hoe gaan dit? Hallo Dina. Help jy om te klaar nie, Susanne, help jy om te klaar nie, ek gaan maar aan. Gaan dit goed by jou? Ek is bly, Susan, dit gaan goed by jou. Ja, is oor 2 dae. Trent Nava, thank you for my confetti, Trent Nava. Thank you so much. Thank you, Trent Nava. You're my hero. Thank you so much. Thank you, Trent Nava, for my confetti. Wow. Thank you very much. You're awesome. You're a darling. Thank you so much. Oh, wow, that was very nice of you. You're awesome. Guys, even if I just get the train on my goal or the Galaxy, for Christmas, I appreciate that.